अहानबदा मरोइब पाव अंसमना मिटै मैटैना एसटी ओबी यारोय हाइना लेंगाकता मेमोरेंडम पिसिनखिबदु मिखल ममांगदा विड्रॉ तौगदबने तौद्रबदी तंपाकी आउटर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लैबा मिटै भोटर लाख अनि लिसिंग यांखै भोट यावररोय हाइना नो एसटी नो भोट कैंपेन कमिटीना लाउथोखरे तमेंगलोंग अमसुंग नोनेदा इलेक्शन ड्यूटी थारिबा मिटै एम्प्लॉयीज सिंग असि सीबा हिंगबगी लंगदाइदनी मफम होंदोक्त्रबदे ड्यूटी चटलोय हाइना मिटै एम्प्लॉयी चमरी हेनमना फोंदोरकले सीजा हॉस्पिटल ना मियोय चामदा माय पाकना किडनी ट्रांसप्लांट तौखिबगी थरम पांगथोखरे ताराम नोकचरी हौजिंग नुमिदांगी नोरिस विंडो की पाव अरिबम रेसमाना पिजरे अंसमना मिटै मैटैना एसटी ओबी यारोय हाइना गवर्नमेंट दा मेमोरेंडम पिसिनखिबदो लागलिबा लोकसभा की मिखल ममांगदा विड्रॉ तौगदबने करिगुंबा विड्रॉ तौद्रबदे तंपाकी आउटर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लैरिबा मिटै भोटर लाख अनि लिसिंग यांखै भोट यावररोय हाइना नो एसटी नो भोट कैंपेन कमिटीना खंगलकले नो एसटी नो भोट कैंपेन कमिटी की वंगांगलोय एग्जीक्यूटिव मेंबर पुयम रणचंद्रना मणिपुर मियाम मरु ओइना थौबाल कक्चिंग अमदी जिरिबमदा लैरिबा आउटर लोकसभादा भोटी थादबा याबा भोट लेपदी यादबा मियामदा मिटै की मरु ओइबा वाफम खरा थमलकले मदुदे चाही 12 हेना मिटै मैटैना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी की मखादा एसटी लिस्ट चलहल्लु हाइना ngasi फौबा तांदुना लागले डिमांड असी इंडिजिनस पीपल अमना फंगफम थोपर राइट टू लेंगाकता तांजबने मसिदे यामना नुंगाइत्रिबदे इंडिजिनस पीपल नि इचिल इनाउनि हाइना लैरिबा मणिपुर खुंदारिबा नागा सिंगना मिटै मैटैना एसटी ओइबे यारोय हाइना येलिबसि मरम चादे मणिपुर खुंदारिबा नागा सिंग असी इंडिजिनस नतबरा हाइनासु कमिटी असी की वंगांगलोय रणचंद्रना हंगलकले महागना मखाताना हाई करिगी इंडिजिनस अमना मसागी राइट तानबदा इंडिजिनस अमना येरफम थोकप्रा कुकी रिफ्यूजी की मतौ तमदुना नागा इचिल इनाव सिंगना मिटैन एसटी ओबे यारोय हाइना येलिबसे मणिपुर तारिबा नागा सिंग असी कुकी रिफ्यूजी सिंगा हौमिनरकपगिरा रणचंद्रना हाई आउटर की मनुंग चनबा तंपा की एसी सिंगदा भोट खोंब लाकपा यारोय ngasi नो विड्रॉ नो भोट कैंपेन हौरगने वाफम असी मिटै मियामना मरु ओइना आउटर की एरिया दा लैरिबा मिटै सिंगना ngasi चेक्सिन फिरेप लोमिनरसी हाइरकले अंसमना मणिपुर की गवर्नर दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदु हंदोक्ट्रि फौबा कक्चिंग अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मफम सिंगदा लैरिबा आउटर की वोटर सिंग भोट थादरोय अमदे मिखल ग मरी लेनबा थबक थरम अमता यावरोय लोइनना इलेक्शन ग मरी लेनबा थबक थरम अमतसु तौबिगनु हाइना अपील तौरकले कोई सही तरागा मरी मंगा सही तरागा मरी मंगा की मखत्ता कोई की मैतै की एसटी दा संगदबनी एसटी यौहनगदबनी हाइना कैंपेन जी संसदना सांसिना माइना लागले इंद्रों खुदिंग की सतना कोई कैंपेन तो मीटिंग तो स्माइन तो लागले अदुग इनौ नौना यामना इनौ नौबा कोई की मियाम की ओपिनियन लोबकी ओइना कोई मिसकॉल जो तौग्रे मास कैंपेन अमा मिसकॉल की मास कैंपेन अमा की तौग्रे अदुदसो कोई याम सौबा कोई की कनोमा मियाम की सपोर्ट अमा फंगी मी लाख मापन की नया माइना कोई का मिसकॉल तो सले मिसकॉल तौगिरे सपोर्ट तौगिरे एसटी की मैतैन एसटी ओइगदबनी हाइना सपोर्ट तौगिरे अदुबु हुजिक लुरिबदी गवर्नमेंट दा कोइना कन्ना यामना वाना सही तरागा मरी मंगा की मथक्ता यामना वाना होनरिङैगी कोइना अखोई ओइबा राइट तांजदना यामना पैसा मयाम संगना सही तरा मरी मंगा जिदा कोइना संगमगदब पैसा कोइना संगमगदब मतम मांगमगदब मयाम सि मसी थवाई सादबिदा कोइगी इनी हाइना अखोई इनी अखोई सिलिनाउनी हाइना लैजरिबा अखोई येलो मिनी ग्रा हाइना मसाना मखौ खुना लाउजरिबा अखोई नागा इचिनाउ सिंगी मरक्तगी ngasi अखोइना तालिबा दिमानसी येतपगी फिबमदा लागले मरमदी मसी करिगिनो हाइबदे अखोई मरमदी खंगदे अखोइनदी मखोइसे अखोई सिलिनाउनी अखोई येलो मिनी इ मरीनी ग्राइना यामना फजना खंदोबनी अदुबु ngasi अखोइना तालिबा इसानी राइटसे तांजबा मतमदा मसागी साथुंग हुनबसु नतबा इसागी राइट तांजबा मतमदा अखोइना
ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅꯦꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯨꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯝꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ April 18 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯔꯨꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯅꯥꯊꯩꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯁꯤꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯪꯗꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯣꯏꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯕꯝꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯊꯝꯖꯤꯟꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯊꯝꯂꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 18 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯝꯄꯔ ꯖꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯖꯜꯂꯒ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ इलेक्शन की लिस्ट इलेक्शन ड्यूटी की लिस्ट मरी लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की माइकई मैतई चंजलगा मफम ड्यूटी तब यादवनीना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट थबक थौरम एसोसिएशन माइकई निजे अंदर लाइबा तरा निबा लोक सभा इलेक्शन जिदा कोई तमेलों अमदी नोनेदा लेबो ओजासिन जे मिटी ओजासिन जी इलेक्शन ड्यूटी ओइना थाबि लेबसिना मरा मोरबा नसी मणिपुर तविबा इरांग सिचुएशन सिना मरा मोरबा लबि सिसेट पंगामोय आइजा बनि आरिबि ड्यूटी याबो नमय हाइबि नतेबा कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमदा ड्यूटी सि मैतै ताबा जगह सिन सिनबियु हाइबि मबांगदा तौबिबे इलेक्शन प्री मक्से पेशल यादना त लाको मातनी हंदा किसिमदी इलांजना मरम ओइबा कांदा अखोइगी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा सिनबियु ना कोई मई लेनबा अथॉरिटी सिंदा हाइजेबा ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ 𝐭𝐲 ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ 100 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ लेगेसी ऑफ लाइफ 100 किडनी ट्रांसप्लांट थरम मरी लेना फोंदोखिबने थरम अदुदा इंस्टीट्यूट असिगी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर 𝐭𝐲 कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलिबर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पी सोमरेंद्रना इंस्टीट्यूट असिगी ट्रांसप्लांट टीम की नर्स ओटी टेक्नीशियन न चिंबा स्टाफ सिंगबु इकाई खुमनबा उठखे सीजो हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलिबर न थरम अदुगी वेलकम एड्रेस पीरदुना इंस्टीट्यूट असिना किडनी ट्रांसप्लांट तौबगी हिरमदा थेंगनरपा अवा नुंगाई अमदि चैलेंज कयागी मतंगदा पौदमखे डॉक्टर 𝐭𝐲 हाई सीजो हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट न पुन्ना किडनी ट्रांसप्लांट 100 माई पाकना चथखरे इमुंग मनुंगना अयाबा पीरगा पुन्ना मियोय 3 किडनी ट्रांसप्लांट तौखरे मसी अवांग नोंपोक लमदमगी ओइनसु अहानबने हाइखे
किडनी डोनर अमदी रिसिपिएंट सिंगना तंगाई फदना खंजिनगदबा कयागी मतंगदा वाफम फोंदोकपगा लोइनना डॉक्टर पलिना मखा तारदुना इंस्टीट्यूट असिना किडनी अमदी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मतंगदा खुमांग चाउसिनना चंगसिल्ली हाइखे लेंगा के हॉस्पिटल सिंगदसु किडनी ट्रांसप्लांट तौबगी खुदोंग चाबा लेरकपदा डॉक्टर पलिना नुंगाइबा फोंदोखे मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट की दबकता इमुंग मनुना अयाबा पीरगा अहुम तौरे मसी नॉर्थ इंडिया सु अहान बनी याम चावबा दहानी अदि इमुंग दुगी मागी माइंडसेट हानगी लेरकपा मागी थबक प्रोफेशन अदुगा लोइनना अवेयरनेस सी मणिपुर दा तमना लापा सिना मरन वरगा हजि अहुम तौगी बाइसे अचौबा कोगी हेल्थ केयर हिस्ट्री ददी याम चाव माइलस्टोन अदु मखा तानसु दुम कोई सथेगिनी लोइनना किडनी ट्रांसप्लांट तौब मतमसिदा डॉक्टर गुलिबन जुबन बिगरे ब्लड ग्रुप से सानद्रगदी अयाम तौदे अदुबो ब्लड ग्रुप से सानद्रगस कोई ब्लड बैंक की मतेंग लौरगा तो महिदा लक्तक पिरगा रिलेटिव तगी ब्लड ग्रुप सानद्रसे मसी तौरे मणिपुर दा सिजदा अदुसु नॉर्थ इंडिया की हाननि सिना मरम वरगा आई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट तौवा यारोइदबा नाबसी मसिंग हेंगलै अदुगा अत समोले जु पंगिबा स्वैपिंग है ना स्वैपिंग है जी आई सुम अवेयरनेस पिरिंग हाइजबनी मीडिया की मीडियम दा आई नारे आई ट्रांसप्लांट से डोनेट तौबिनबा आई रिलेटिव अम लेरे आई दिमाग सानद्रे अतोपा पेशेंट अमग लेरे माने पीदोइबा डोनर से मगोदु पीबे यादरे अदुरगदी आई डोनर सिना अमदुगा रिसिपिएंट पेशेंट दुगा सानरे मागी डोनर दु आईगा सानरे अदुदी अदि एक्सचेंज तौबे याय स्वैपिंग है और कोई ऑर्गन डोनेशन की स्वैपिंग है सिगा तौबो या सिगी अवेयरनेस सिगा लेबि तारगदी अकोइना किडनी ट्रांसप्लांट की मसिंग सी याम हेंगलकनी हजि इंडिया दा कम्युनिटी में लेरंगदो किडनी ट्रांसप्लांट दरकार लेबि याम है अदना डिसीज ऑर्गन डोनेशन स्वैपिंग अदुगा ब्लड ग्रुप मानदा तो मैम सिना असिगी हेंगनबगी ट्रांसप्लांट हेंगनबगी याम चावबा मरमदी ओइरे नागा पीपल्स फ्रंट NPF की वर्किंग कमिटी की ngasi कोहिमादा पार्टी असि सेंट्रल ऑफिस दा फमखिबा मिफमना रिटायर्ड IRS 𝐋𝐢𝐯𝐬 जिमिकदा लागलिबा लोकसभा की मिखलदा मिरेप ओइनबा पार्टी की टिकट पीनबा वारेब लौखरे NPF की प्रेसिडेंट अमसुंग जनरल सेक्रेटरी ना खुदेक पीबा वारेब की मतुंग इना हापा ताइडोंग कौबा मियोय अमदगी अरुणाचल प्रदेश दा मिरेप ओइजगे हाइना चे थारखी अदुबो टिकट इशू तौद्रिङैदा स्टेट अदुदा पार्टी की फिबम हाना येंगनबा लेमनखी हाइरे चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा एस कनन बैंक की ECA चर्च कैंपस मनुंग दा हांगलिबा रिलीफ कैंप दा लैबा पिगलिबा आंगांग मरी ngarang रिलीफ कैंप अदुदगी थोखिबदगी थीबा खंगदना लेरखिबा अदु ngasi ayuk anganbada कैंप अस्तगी इराब लापतना लैबा तुइथा हाइना खंगनबा तुरेल अदुगे इविनेजर थोंग मनाक्तगी असिबा हक्चांग ओइना फंगो ngamkhre हाइरे लैबक थीबा थौदोक अदु लैखिद्रबा आंगांग मरी अदुदे थांगौ हौ चाही मरी अपोकपा 𝐋𝐢𝐯𝐞 लालेंचोंग लुफो चाही तरुक अपोकपा बोइसी लेंचुंग होय चाही मपन अपोकपा लुनकोलान अमदे थोंखो हौ चाही तरुक अपोकपा ङामिनथांग कवि हाइरे लोकल मीडिया खरादा मणिपुर ङागी ममल वांगली हाइना लाना संदोकपिगनु हाइना इलांगबम सालिनीना फोंदोखरे ngasi kaithel number 1 da pangthokiba paumi sing unaba amada mahagna hai mapalomdagi pusilakliba nga sing asi patha pumthadana ba makhal makha kaya gi hidak sijinabana maram oiraga tha makhai hena thamduna yonba yari adubo local nga sing di nongmadagi hena thamba yade adubo local gi nga sing mamal hengale haina sandokpiba maramna farm sing da nga gi mamal hengalakli masina lalonbi singna nga loduna yonba ngamdre ngagi mamal di kaitheda laklaga mamal khangbiyu wholesale rate adumak ngagi mamal adumak thari haina mahangna makha takhe moina ngane ki baramdo akoina yonjari banga siga ona tenaba loina oirapa adudagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯇꯥꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯃꯜ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯇꯥꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯥꯝ ꯃꯄꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯉꯕꯅꯤna ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯟꯖꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯥ ꯀꯦꯖꯤ 150 ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤꯅ 250 ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤꯅ 250 ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕꯗꯤ 250 ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤ나 350 ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯝ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯅ ꯉꯥ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯕꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦꯟ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯇꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯉꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯨꯅꯤꯡ ꯅꯣꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯉꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯃꯜ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯉꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯕꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯅꯤ ꯗꯦꯁꯀꯤ ꯉꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯉꯥ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯦꯁꯀꯤ ꯉꯥꯁꯦ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯉꯥꯗꯣ ꯆꯥꯕꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯔꯒ ꯏꯁꯥ ꯏꯎ ꯐꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯗꯦꯁ ꯉꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯕꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯨ ꯐꯒꯠꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯁꯦ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯩꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯤꯟ ꯌꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ NOHP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ NHM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯟꯇꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ A happy mouth is a happy body ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ World Oral Day 2024ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ चीफ गेस्ट जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर लाइसम देवेन सिंह प्रेसिडेंट अमदे डेंटल कॉलेज जेनिम्स की प्रिंसिपल डॉक्टर नीडास दिवाकर हेड्सना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेनना डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर ओ सनाहनबीना हाई अखोई मियोइबना हक्चांग फन लेननबा होनबदा चिल लै या निंगथिना थंब मथौ ताई चिल लैदगी मियोइबा अखोइना नुंगतिगी चारि थकलिबा खुदिंगमक महाउ खंगहनबता नतना अखोइगी हक्चांगदा पीगदबा कानबसिंग मखोइना मथौ तौरिबने चिल लै फत्रबदे चिंजाकी महाउ खंगहनदे चिनियादा करिगुम मखल अमगी लैना अमना नारबदे चारिबा चिंजाक अदुगी महाउ निंगथिना ngamdaba asina हक्चांगदा पीगदबा कानबसिंग निंगथिना लौशिनबा ngamdaba asimak हक्चांग सोकनबगी अचौबा लंबी अमा ओइरे चिनिया नारबा मियोय सिंगना डॉक्टर के अयाब यावदना हिदाक योनफम दुकान सिंगदगे हेक्ता हिदाक लैदुना चाबा तौबिगनो लोइनना हौजिक मणिपुर लैरिबा डेंटल हॉस्पिटल सिंगदा सिजिनरनबा चियार कुंछा मपल लैरे हाइनसु फोंदोखे मार्च की तारीख को नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम NHM मखादा लैबा नेशनल प्रोग्राम मखल अमनी अदु हंदकी सिगी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम असिगा अखोइगी
in collaboration with Department of Public Dentistry, Dental College Zenibs, Anishina Pullaga, observance of World Oral Health Day Habasi, Mantuxeri, Adra Sahidi, team Masina, a happy mouth is happy baby. Mouth Zinya, Swai Zinya, Asi happy. Harauna leragadi whole body si harawe happen haibadi sinya si phatragadi akoi haksang si thate karigi akoi haksang pha haibase chari ga chinja nutrition asina akoi gi machi yo si loksin Oral health asi miyoi bagi hakchang da yamna maru oiba saruk amani haina Director Professor Dr. Guru Aribam Sunil Kumar na phungdokre ngasi malem gi mafam khuding da World Oral Health Day pangthok pagum Dental College Regional Institute of Medical Sciences RIMS amade Indian Dental Association Manipur State Branch ka khusam naduna pangthokiba World Oral Health Day gi thoram ga mari leinana wafam ase Dr. Guru Aribam Sunil Kumar na phungdokibane thoram adu ga mari leinana RIMS ki Director Professor Dr. Guru Aribam Sunil Kumar na tha ama chopna chathagadoriba World Oral Health Day haudokpagi tharunga mari leinana RIMS Dental College tagi cycle rally amasu lamthake lamthaba aduda RIMS Dental College ki Dr. B Praveen Reddy amade Indian Dental Association Manipur State Branch ki President Dr. R.K. Ratan Kumar su sargyakhe cycle rally adu RIMS Dental College tagi hauraga RIMS Main Gate Uripok RIMS Road Birtikendrazit flyover lalaga Kangla Western Gate Mamangda Thunglaba Matung Kuyathong Nagamapal RIMS Road Fauraga RIMS Main Gate Changlaglaga RIMS Dental College ta Panthungpham oike Guru Aribam Sunil Kumar na makha taraduna oral health na cheksin gadaba amade thausadaba tarabadi masidagi heart disease diabetes enzyme na chingba leina lakpe yai tha ama chupna Chathagadoriba campaign asta miyamda oral health gi matangda awareness pibaga loinana tongan tongan program kaya su paikhatkani RIMS Dental College asi BDS tagi MDS hapchanaba honare North East ki manungda amadi Manipur gi oina RIMS Dental College asina oral health gi leyingbada khwaidagi khumang chawsanba ama oire miyamna masi gi khudong chaba si lawbiyo haike We have much of the Bangkok the water launch of Bunumini. As a final public awareness or another, we second rally, Ama, Sigi Horga, Kanga, the Yamu, Machalo Matuna Mahalakaram. As a Hoigi awareness spinning is public, World Oral Health Day, Marilena, oral health importance, either oral health for the better health. Am neglected partly, oral health is a negligence legati. Makan Makayam of Lena, heart disease or even diabetes or Alzheimer or Makangi disease, I am Topogi awareness public Tajunam awareness be doing. Changing Media Landscape and Society Habihiram Asida Nomagi Oiba National Conference among us Manipur University Department of Mass Communication Sinduna University Asigi Senate Holder Pangthokre Conference Aduba Hodopagi Thoramda Manipur University Vice Chancellor Professor L. Lokendra Singna Chief Guest University Asigi Dean of Social Sciences Professor T.S. Purnima Devi Bhopal gi Makhallan Chaturbedi National University of Journalism gi Hanagi Vice Chancellor Professor B.K.𝐿𝐿𝐴𝐻 Anina Guest of Honor Amade Department of Mass Communication Manipur University gi Head Dr. R.K. Lilabati Devi na preside tauke Tharongamari Lenana Vice Chancellor Professor N. Lokendra Singh na haikibada Media Landscape ta Haujik Chawna Ahongba ama laglibasi digital platform singda pau sing phongnarakpa asine Tongan tongan ba news channel kaya loinana print media kaya ama haujiksu adumak leire adubo digital media platform singda aikoina haujik pau thagalakpa thingnare masi punamak asi media house sing asina digitalization torakpa asinane masina maram oiraga haukiba chahi 15 rom asida India gi media gi market ase digitalization asina maram oiraga yamna chawna ahongba amada lakhre haike The image of a state, the idea of a small state, which was always projected to be an inclusive, multi-ethnic state, which the people have inherited from the past, that entire thing
which have been very well established in many of the textbooks as well as in many of the well established and well written books which have been read and which have been accepted as a very authentic book, have been very rapidly and very swiftly distorted, twisted and dismantled. And that is the power of the media, the contemporary digital media that we are having. The earlier, the traditional media, print, radio and even television have been sidelined, and in its place, the new media of social media in various forms, internet, completely replaced it. And this is a very exciting and this is a very interesting phase of the growth and the development of the Department of Mass Communication in Manipur University. Manipur की Chief Minister's Office की official website www.cmmanipur.government.in असे Election Commission of India ना थिंजिनबगी वाफम लेते मीडिया खरना थिंजिनख्रे हारिबा वाफम असी अरानबा पावने Chief Minister's Secretariat की थादोरक पचिरोल अमगी मतुंग इना Election Commission पीबा Model Code of Conduct की provisions सिंग अदु मंगजौनना खंगबा अमदे इकाई खुमनब उत्प ओइना हाना मथौ तौहंदना थंबने Election Commission दगी करिगुंबा मखल अमतगी अथिंगबा अयत पपिरक पर लेते मीडिया फार्म सिंग असिगुंबा ओइदबा थाजनिंगाई ओइदबा पाव फोंगदुना मियामदा लाना लमजिंग लंबा थिंगरबदे लीगल एक्शन कया लौखलक पे याय हाइना चेरोल असिना सेक्शन वा थमलकले सिलचर की NIT कैंपस ता हौखिबा कुमजा लिसिंगनी कुनमथोई मे मपंदा मितै नुपी अमबो नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगहनखिबा थौदोक मरी लेनना चथरखिबा केस ngarang March 18 Assistant Session Judge No. 1 Silchar crime aduda chenaba mioi ahumbu maral leire haina lauthokibaga loinana chahi nipan thabak subagi phadok pikhibaga Wal Mitai Council WMC na case asi mai paknaba honabada achoba thodang lokhiba lanai mioi amasung luk khuding mapu thagatpa phongdorakle WMC amasung nongin NGO na punna semkiba JMRB Justice for Madutila Rape Victim na case asibu mai pakna pukhalakhibabu WMC ki chairman Haiguruzam Nabasyamna thagatpa phongdokhe Maroina WMC की Vice Chairman Dr. KN Chan, JMRB की Chairman Singshubam Navakumar Singh amasung WMC Assam की Joint Secretary su oiriba nongin की President Mutung Gunadona Laukhiba Thodang Singna Assam da mitei singi ikai khumnabagi historic oiba milestone ama khinba ngamkhibada thagatpa phongdokhe loinana haubadagi case asibu assist tawkiba advocate khangembam banipada busu thagatke Haukiba 2021 gi mi tang mapanda shanupi lumitabu minungsi khangdana mioi ahumna Silchar gi NIT campus manungda jet mangangiba adudagi ngasi fawda akoina all meeting council na amasung akoigi Barak Valley da leibiriba koi chinnaw maroina nongin NGO ga loinana ngasi bawba thengnajaduna lakpa KC sahi ahum phagadoba thani da ngar kansida ngasi judgment pidana hairiba koi culprit oiriba namja namthekna ba mioi ahum ado madu ngasi sahi tara gi mokoi ahum sahi tara gi ado pigre punishment pigre do masi ji akoina kai gidamta akoina puningda nungsibam so ko jam historic oiba kai no aibo ngasi fawda Barak Valley sida asumna maitei nupibu akoina minority oibagi akoina pangal sonjaba community ama oina in singba injustice namja nam thengna baje thoye masing akoi mamang amukta masi akoi fight toraga court ki khutang da court na justice phang baje mamang amukta yawudri asumna adubu ngasi gi nuai ba numisida ayangna aigi all meeting council gi amusun nongin gi marumpa ngam thagachai Universal Friendship Organization Cell की मतिंग मखादा
hangdoktuna leiriba nongpok pana tengol lakpa loisengi manung chana leiba sabungko khunauda UFO North East Headquarter number 3 gi mitei laloi singna pangak tuna leiriba asibo nungsibiduna khurai angom leikai meira paibi ima event singna chathok chasingi amade award apa leirakpada mateng oinabagi damak selgi mateng oina lupa lising manga panglambagi damak Universal Friendship Organization Central Committee haipo ki maikei thagatpa phongdurakle National Institute of Technology NIT Manipur da tamba kuki mahiroi kuncha nipan India ke atopa NIT da hongbagi ayaba pibiu haiba kuki student organization KSO na thagalakpa public interest litigation PIL amaga mari leinena ngarang Supreme Court na notice issue tawkhre Manipur da housing thoklibi irang asiga mari leinena KSO na file tawrakhiba petition aduga mari leinena Chief Justice of India DY Chandrasut na luchingba Justice JB Pardiwala amade Manos Mishra ge bench aduda thamlebo wafam de apunba kuki mahiroi kuncha nipan gi manungda mahiroi tara tarete mayum thadoktuna relief camp da leire wafam adu taraba matungda Chief Justice na luchingba bench aduna hiram asigi matangda atenba matam gi manungda court na notice ama issue tawragani haike petition aduda makhata na aiba oina practical session gi matangda NIT Manipur gi ordinance on code of conduct ki matung ina hauzik lairiba phibam asida hakthengna tamba haibasi aruba amane semester khuding gi tongan ba subject ki tongan ba hiram kaya laboratory session design project drawing lesson stereo activity amadi workshop practice ase yamna tangai fadaba amane Haidibo wafam sing asi virtual oina tambada mapung fana laushinba yaroidaba amani hainasu petition aduda pankhe Laningthau Sanamahi Sanglen ama nauna sadura ngasi Bisnupur district ki Ningthaukhong kha khunauda sangakre Tharam aduda te Sonamani Chairman Foundation for University Sanamahi Culture amade N Ningthemjau Laningthau Sanamahi mayai loisangi luching purel amade Masa loisangi luchingba Tongbram joina sarukyakhe Tharam aduda mayai loisang sanglengi luplakpa o loyohen bana ngasi sangariba Laningthau gi sanglen sina kha maikei gi apunba nar ki tharam tawfam amadi mapung faba Laningpham ama oiragani haike lupa lak mapan changna miyam gi matengna sariba sanglen asigi lam asi leikhidraba o kelendrona point kun miyam da kathoklamba mafamne So, basically, the toy, the community, no panda, high, Asida, Akway, Lighthouse Name, Tawan Kalu, Maya Yosan Hada, Lighthouse Name, Tawan Kalu, Nikon Hapunona, Sinderaga, Haiva, Yakayumase, Oboki, Aduna, Haiva, Yakayumasi, Obola, Akway, Zikisana, Masida, Akway Solisana, Salatan, Sinari, the Rama Panda. Kung maka ang tatazabani aduga mga misahi kinoten tuwid sige ay ni mga ni panda ay bagi aduga hana layamba dahil sa kinasang adu ako'y anong sanami magka sigoga sangkung magalay na pato na sige asida ako'y anong sana One day get together come curtainrizer ki thoram ama writers platform Manipur ama sung 𝐿𝐲 Memorial Foundation ani na khusam naduna Palace compound leiba sana sangai hall wall poetry day ga mari lenina pangthokre thoram aduda thangmai ban rani khidir Redpal ki Preston Yumnam Kumar Laikol ki Preston KSS Subadani ama sung social activist Amrit Singh Pawana athoiba mithung sing oina sarukyakhe Tharamaduga mari lenena saireng saidinabagi saidin purel oina resource person Dr. Sarachandra Longjom bana oikhe Tharamduga mari lenena social activist Amrit Singh Pawana hai Manipur da tangdu laita draba phibam asida awaba kaya khangniba ima sing unaduna awab da saruk yare Manipur of my dream haina aihak iriba asige Maru oiba pandamde Manipur da leminariba furup singi naha kayana lauriba thodang sing asibu thona hapo oina lairik asi ibane hauzik Manipur da thokliba irang asina maram oiraga naha kaya amade sufam nompham khangdana kangau naduna leire athuba matamda irang asi loisinaba nakal anigi marakta chatuna wari sanagani hainasu phongdokhe
ticket cancel objective adu ai oja ingare makadu yam toy na ino bari sajarama ai se nahan lak panungai kite ai yaudra phawna ai biography to moi launch to bani na ko adu pare adu adi ngasi tang kundana phone view ai ma contact ticket kana indi flight na lang lak chabani manipur the hek lak padagi ai ima ibe kai ki maira pai vi mara ai kurma chalo awa district hall kai chalo chalaga moi vai na kurma ni kari ke no moi na manipur ke ta day and night labor amata potha de nungdang tu whole day moi na tawna moi ge role do madu ai coupling abani moi kurma Seed Act 1966 same ki adu India lenga ki oina 1968 te ki chanaba haure adu bo api state singdari ningthini implement tawdabana lawmi singda khudong chadaba kaya mayokna le haina 𝐿𝐸 Research Complex for NES Region ki Nodal Officer AICRP Seed Crops Dr. 𝐿𝐸MANIPURI phungdokre wafam asing asi lamphel patal leiba ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Manipur Center na sinduna thasi ki tara mari dege hauduna ngasi phoba numitare ni chupna chatharakpa seed testing and seed certifications of crop in Northeast Hill Region loishinbagi tharunga mari lenena phungdokhibane training program loishinbagi tharam aduda Central Agriculture University CAU gi Director of Extension Education gi Professor PS Ranjit Sharma College of Agriculture CAU Imphal gi Department of Agronomy gi Professor L Navachandra Singh amade ICAR Research Complex for NES Region gi Nodal Officer AICRP Seed Crops Dr. 𝐿𝐸MANIPURI Singh na mathang seat na Chief Guest President amade Guest of Honor oina sarukya khe Megachandran High ICAR Research Complex Center da All India Coordination Research Project on Seed Haiba Project amagi makhada maroina lamdam asiga chanaba maru marang sing matau karamna puthokani haiba sigi matang da training program asi pangthokpane maramaduna miyam da yeliba thananaba maru marang sing asi haubagi chang walakpa asi maroina maru marang sing aduda amod akai yauba asina afaba quality yaudabane Thagadariba maru marang sing adu ningthina test tawdabana phai phate khangba ngamdabane maru marang puthokpa haubadagi hauna ningthina test tawba mathautai haikhe certification testing procedure revision update we sathi portal sigum hamyamda akoi national level la laiba status si akoi phangna baina online expert mayam yogi raga dumana kona 7 days sit testing training on sinja certification and quality control including leadership foundation si inclusive content over putopa aruera certified si farmers na kamay putokani ay bazi akoi official hayang inspection chatkadawa Haukibe March tarani panda masakhang da bakulai paiba US Singna Hill District ta alot tawba cheng sangai proud leiba FCI dagi namduna allot tawhanba amade staff singda mishandle tawbabu Rongmai Naga Council na yaning da phungdorakle Rongmai Naga Council RNCM na thadorpa cherol amada wafam asi palladuna hai haujik lairiba leiba ki phibam asida asiguma thodok asina amuke hena charangnaba ama thoglakpai yai maram asina RNCM na mahaki constitutional oiriba unit sing maroina RNCM RNSOM RNYOM RNLPM Lungarians amadi ati CSO singa khanaraba matungda wareb laure madade pungkun mari gi manungda FCI gi ration asi pikhiba designated place ta yoraktaba tarabadi madugi mayokta mass agitation chathagani amade masigi matangda central committee da su action laukhatnaba hairagani haire paugi marak thatna den babre amatak nominasi Diabetes ko loina de hingliba seng thamagi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle
khong hamba nungaitabasu numit manganigi manungda fahanba ngamle piles saibadi nungsang nabasu chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle BP wangbasu tha amagi manungda normal oiba ngamle fatty liver oibasu tha amagi manungda fagat hanba ngamle pumnamak natural oiba hidak makalna lying jabani hakchang sokadaba side effect amata laite makata hidak chabagi mathosu taroi hena kupa parogi damak ngasimak langsin birau diabetes hospital soibam leikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Breaking matung taram no chari makhata ba pau pizari. Art Society Manipur na sinduna ngasi Palace Compound leiba Manipur University of Culture gi Manipur State Art Gallery da taramanga suba photography yauba annual art exhibition hodokre. Tharamadu da Manipur State Kala Academy gi Secretary Sunanda Thokjom MSS Imphal Art College की Senior Lecturer Retired S. Joychandra Sharma amade Art Society Manipur की President T.S. Devendra Singh na maruaiba miyoi sing oina sarugyake ngasi dagi hauduna tha asigi kun humdoi fauba pangthokadarba thorom aduga mari leinana Art Society Manipur की Secretary M Maningona hai haugalakliba layekpa artist singbu thona hapiduna miyam mangda puthokpa mathau tai ngasi hangdokliba art gallery asida miyoi kuntha marina yekpa lai makhan yangkhai miyamda puthoktuna yenghalle art exhibition manungda nutigi ayuk pung 13 dagi nungthin pung ama fauba ayekpa lai sing asi yengbi yagane art exhibition asida makong mathang taraba artist singdasu selgi oiba mana pigane toina art exhibition pangthokpa asina artist singda hena Changdam nabagi chang wangkhatuna ahenba lai kaya yektuna puthokpa ngamgani haike loinana ngasigi art exhibition aduda saruk yakhiba artist singna magi oiba wakhalon kaya su thorom aduga mari lenana phungdokhe exhibition asi tara mangarak suba annual art exhibition ni masida kogi category mari thongna lei masigi mayam si punthan laga lai se yangkhai ni artist 37 na puthokpani khoina sinjaiba exhibition si kogi naha oiba artist sing manipur da laiba artist sing sibu society gi maikai dagi koigumba to also koina promote to go yabra andagi makoida koina encouragement to go yabra kai hatare mirai ba hagedra government gi side gi su koida mating kharadi phangi adorga su yamne na koina artist sing sida activities to go yaba adagi artist sing puthok chariba work sing collection to biba adum lo the active in the work to part time artist haitare full time ada aigi art kenone oil on canvas ko ada magi maming na ahomba na ka chin sigi theme je mai kidi film malai kenoki akhogi yumana ada adu yembadagi inspired tawbane ada asema thokiba pot ne ada ahomba hai da chen sai da aphabalai phatabalai magi pro and con tika ana ahomba khudima aphatabane habdi lai ana homba se aigi own perspective da aina lokta lai bisunate aina outsider magi view point ne aina pise awanda di neutral organiba hoi nuaite numituma nuaite aina adu yembadagi aduga nuala di aigi continue Art Society gi exhibition the participation the landscape of the landscape se hangam thaba jaga thoba namale the basis the thaba the whole abstract because
experience ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯈꯛꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯄꯋꯥꯕꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi iboyaima sumang lila sanglenda manipur state sumang lila council na sindra pangthokiba thoram aduda manipur state cooperative union gi president 𝐓𝐕MANIPURI singna chief guest amade manipur state sumang lila council gi president 𝐓𝐕MANIPURI leimana president oina sargyakhe thoramga mari lenana pukningda apenwa phongdokladuna amrit singh pawana haikibada mahakna mafam kayada chatluragasu manipur asi adum ningsingduna lei mafam asiga mahaki punsiga tana thana yadaraba mari lei haike sumang lila asi world class art amani haina singtharaduna ngamlabade english ta subtitle tawduna thadoklabade yamna kanagani haike tharam aduda sangnai raba myoi kayana amrit singh pawabu thagatwa phongdokhe सही कुंजी ममांग कुत्रागी ममांग मणिपुर अहोबा बाजार से दा अमोर काय म्यामना अबगी पोथमबम खंगन लेरम म्याम पुनोचिंजी कमाई तोरकान दा खंजे लगा तासे लगा दा गार्बेज कलेक्शन तोरका तो को होम दिसको मतन दा कमाई तो को के हेलसे अबिसि ओवा अंदा को खादर विषयनी that was the most beautiful time of my life really speaking manipur ki somalila the artists in city, I know radio the they are the world class artists. I know world class artists like the Karikina, Apanwapanda, Sumalila, Kupakada, Maduki language. Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi ing 20 tarahumdoidegi 20 fauba convener oiramba Bisnupur district ki Taubul Mayai Lekai ward number 2 dagi Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khumanna chaliba chahi asigi March ki tang 19 da masagi anaba amana maram oiduna RIMS hospital da matam khara laying lamlaba matungda laikidaba aduda PPCM gi maikedagi awabu phongdorakle lamdam sigi luchingba kayagi manungda Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khumansu amane maramaduna hauzik manipur gi luraba tanja asida Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khuman gumba luchingba amana manung matam chadana laikidaba asi manipur bu nungsi jaba miyam gi achoba mangjaba amane Protection and Preservation Committee Manipur PPCM ase manipur gi khwaidagi chawba civil society organization kaya maira pabi loop kaya mahairoi gi loop kaya amade Laumi loop kaya yauna semkhiba organization oibana Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khumanna matamdugi All Manipur United Clubs Organization amuko gi president oina representative lagtuna matamdudagi PPCM gi convener gi thaupurame haukiba March 19 da apunma Manipur ama semgatnaba punsi gi aroiba mitkup faubada khunai asigi damak honakhiba Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khumanna manung matam chadana laikhidabada National Research Center NRC Manipur gi thaumi singna awang bathakta ikai khumna bu utpagal loinana minute ani 2 minute leptuna awaba phongdokre NRC gi Assistant Publicity Secretary 𝐓𝐕MANIPURI khumanna ngasi media da thadorok pachirol amana hai Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khumanna homeopathic doctor amadi sport person ama oina tinjang kaijang daba khunai amagi damak nisagi mayokta akanba khongjang sangshin khiba amadi haurak liban harol singda sana khonabagi lamda achauba maipunaba thaudang uloramba ozane kumja 2018 tagi 2018 fauba Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi convener oiramkhe 2018 ta Youth Foundation Fitness Service YOFFS ki president oike United Club of Bisnupur District UCOBID ki founder oike Maira Paibi Loop Bisnupur District ki su founder oike haire All Manipur United Clubs Organization amuko gi advisor Dr. 𝐂𝐕MANIPURI khumanna manung matam chadana laikhidabada Pangal Student Organization PSO Manipur na awaba phongdorakle Pangal Student Organization gi Publicity Secretary MM Sadiq na thadorak pachirol amana hai Ozamani leiba ki thabak tawbada pukchel sengba ingtapa lausing yamna leiba mi khuding makka totna tinaba yaba misak amane
Mahak All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization AMESCO-da matam sangna leiduna lebaki thabak kaya torame madugi matungda amuko-da leiduna Lising ani tara humdoidegi lising ani tara tarukta amukogi president oiduna ima leibak iramdam asigi achoba thaudang kaya lauduna lakhiba misak amane mahakuma misak lamdam asta atang bane mahakna leikidaba asti lamdam asta menkhatpa ngamloidaba ahoba ama oiduna adumak lehauragane ozamani gi thawaina mapugi laikolda ingna chikna leirunaba thaunijaba loinana imung manungi awabada su pangal eastern organization PSO na sarukyari haire Matam sangna amukogi president gi thau pubiramba amadi haujikna advisor oiba Dr. 𝐋𝐤𝐰𝐬 masagi anaba amana manung matam chadana haukiba March 19 da RIMS hospital da matam khara leikanuduna leiramlaba matung khangauduna leikhidabada All Kwakta Youth Voluntary Organization 𝐍𝐄𝐰𝐬 Kwakta na mifam ama pangthokduna minute ani tumina leptuna awaba phongdokre 𝐍𝐄𝐰𝐬 gi president Meramiyum Salamat Alina Thadorak Pachirol Amana Hai Laikhidraba Miyamgi Oza Mani Kuman Lamdam Asigi Achangba Mani Amane Mahagna Hinglingai Matamda Kunai Asigi Yaifa Thorang Kayada Maipuna Thaudang Yaramba Kaya Ado Manipur gi Puwarida Sanagi Mayekna Iduna Adumak Lehoragane Oza Mani Kuman gi Kathokpa Amadi Maraibag Mazati Bunung Sibaga Loinana Amato Oiba Manipur Amal Lengdana Thamnaba Honoramba Amade Lauramba Thaudang Kudingmak Manipurda Maihorol dagi Kunda Leita Minaduna Leminaraklaba Purup Amatana Kaufam Thokte Ozamani Kumanna Manglamba Apunba Manipur Amagi Manglan Adu Fangnaba Honabada Mipum Kudingmakna Ozana Takpiramba Lambi Aduda Punna Chatminaduna Mangpaunanaba Ngamnaba Honaminarasi Haina 𝐍𝐄𝐲 na Miyamgi Pukning Singsilakle Haukiba March 10 dagi 13 fauba Safan Hill Stadium Phuket Thailand da pangthokiba 6th International and Thai Martial Arts Games 2024 da saruk yakhibada natana games asigi manungda pangthokiba 𝐁𝐞𝐰𝐬 World Cup 2024 gi chief jury oina saruk yakhiba amasung games asigi India gi coordinator Master CS Premchandra Singh Thailand International Martial Arts Award 2022 ngarang Imphal da hek thunglabaga emergency condolence meeting ama fambaga loinana cadet ki senior oza ama oibata natana miyam gi thabak thorom kayada achoba thaugai pudra saruk yaramba hana All Manipur United Club Organization amuko gi president oiramba Dr. Yanglem Mani Kumanna manung matam chadana taibang panthadok tuna charkhibada minute ani tumine leptuna awaba phongdokhi loinana imung manunggi awabdasu sarugyaki haina association asina thadorak pachirol amada hairakle Ipak Films Productions Manipur na sinduna hayeng March 12 gi nungthil pung 2:30 taba matamda Kaisampa Junction da leiba Ima Banquet Hall da Prex Cine Award 2024 da Best Actor Female North East Phanglakrabi Lamdam Sigi Sangnai Rabi Film Actress Resmi 𝐍𝐄𝐰𝐬 bu harau taramna opagi tharam pangthoklagani haire tharam asida Film Forum Manipur gi hanagi chairman S Mangol Jauna athoiba mithunglen Ipak Film Production Manipur gi advisor su oiriba Sahitya Academy Award Moirangthim Rajena tharamapu amadi Wall Expression Pictures ki president Chongtham Ashok Kumar na akhanaba mithunglen oina sarukyagani lemjanangai oiraba Best Actress ki award phanglaglabi Resmi 𝐍𝐄𝐰𝐬 Ipak Films Production gi banner makhada kumja 2012 da OC Mairana direction piraga Rakesh Nauremna producer oiduna puthokhiba Manipuri feature film Second bi itaimada ihan hanba oina introducing actor ama oina Resmi 𝐍𝐄𝐰𝐬 bu Manipuri film industry asida Puthorakhiba actor ni haina Ipak Film Production gi secretary Rakesh Nauremna press release amada khangalakle Ningsingbe yabadi Mapari Art Production haiba banner asigi makhadani akoi jamna puthokhiba Bis Gupta Laisramna direction pikhiba Manipur feature film Bamon Ibema da maroiba role lawkhibi Resmi 𝐍𝐄𝐰𝐬 da North East ki oina Best Actor Female gi lamjinanga oiraba award asi pirakhibani Kurunzari. How's it do? Nati, Nangu Aibu Hana Kangro, Natalanang is
सिबु भरागा थिरै जादन हे पाबुंग नचदी अदुदी नंगी डिमांड लिटर गिरो डिमांड लिटर की ओरगदिने तू द थोमान थिल लिटर बॉक्स है असिदा थादरम Chatla Underregard Village Development Society na Sinduna Society asigi community hall da Takhelakpam Sanahanna Mifam Mapu Oiduna Maifagi Thaupuba Singbu Taramna Opagi Thoram among Ngasi Pangtokre Ngasigi Thoram other Sarukiakiba Singna Handak Assam Langakna Manipuri Lonbo Associate Officer Lol Oina Amadi Mitei Mayekna Assamgi School da Tambai Yarani Haina Assam Cabinet na Wareb Low Kibasi Aikoiki Labak Fabane Haidiba Kongzang Asida Maifagi Luchingba Singna Laukiba Thodangbu Ngasigi Tinkiba Miamna Ikaikumna Utke 𝐍𝐄𝐰𝐬 Organic Farmer Producer Company Limited ki Small Processing Unit Amadi Collection Aggregation and Grading Unit Ama Thobal District ki Saram Tangkhul Village ta Hangdokduna Ngasidagi Mathau Tauba Hokre Nauna Hangdoklaba Processing Unit Asina Thobal District ta Organic ki pothok si marangkaina puthoktuna chemical free oiba lamdam ama ohenbada mateng panglagani amade collection aggregation and grading unit amadi small processing unit ase Manipur Mission Organic Agency MOMA gi sentang makhada 𝐍𝐄𝐰𝐬 Organic Farmer Producer Company Limited na paikhatpa project ni ngasigi haudokpagi tharam aduda company asigi chairman S Ibocha Singh 𝐍𝐄𝐰𝐬 FPC board director 𝐍𝐄𝐰𝐬 FPC amasung Soram Avinash Singh Project Coordinator Sil Biotech na saruk yaduna company asigi processing unit amadi collection aggregation and grading unit ase sangaduna company asigi farmers singda sinake Haukiba pungkun mari asigi manungda security gi miyo singna Manipur gi mafam kayada thiba humbagi thabak chathake Amarom the National Highway ani Habadi National Highway 37 amadi National Highway 2 security ki akanba section thauranga loinana port puba gari chahum nifu taret amadi chani humputara taret imphal tamna pusilakhe masigi mathakta security laukhatpa section thaurang oina Manipur gi tongan tongan mafam singda checkpoint chama kunchama thoi hangdoktuna jingnaba miyoi chani humputara ni thoi gi mathakta wahang pohang chathake Ahanba Chief Minister Amadi Taramari Subal Loktak Trophy gi League Round gi sanaba makha chathare ngasi gi athoiba mithung oina Lion Club Moirang gi team na sarukyakhe ngasi gi ahanba match oina SSU amadi Trauga sanagadaba adu SSU laktabana Trauna walk over fangkhe ani suba match ta 𝐾𝐿𝐴𝐴 amadi SU sanakhibada goal amamam chanaduna draw oikhe Aroi bedamar oi pa mohna pizare Ansam na mitei maitai na ST oi bi yaroi haina lengak ta memorandum pisin khibadu mikhal mamang da withdraw tawgadabani tawdrabadi tampaki outer parliamentary constituency gi manung da leiba mitei voter lak ani lising yangkai board yauraroi haina no ST no vote campaign committee na lauthokre Tamenglong amasung noneda election duty thariba mitei employees sing asi siba hingbagi langdai dani mafam hongdoktrabadi duty chatloi haina mitei employee chamri henmana phongdorakle Sija hospital na mioi chamada mai pakna kidney transplant tawkhibagi thoram pangthokre Hausi ke hone di matang asida North East Windu na pizza Paulo Shinjare meeting tabiri ba punamangpu thagachare